IPFT party ni Tikhlaiwi Rwjakha Honmani Kokno tuyei Paithoko Phirokmung Rwkha IPFT ni haste achukphang Mevar Kumar Jamatia 16 May salmariwo IPFT ni state conference pandawo IPFT ni jota adong rokno phainani bagui koimungna Rwkha ex minister Mevar Kumar Jamatia Paithoko kokti sal chanja jorawo haino hai koktoma thumnai rongno ringei kokti sal Tripura IPFT ni Khorang ba MLA rongno tuyei IPFT ni ketal haste achukphang NC Deborma swkangni haste achukphang Mevar Kumar Jamatia no IPFT no shubayei Bodolni adong rongno tei kaisa party o tlangnani nayo hnei koksil jamungti samani Kokno Phirokmung Rwkha IPFT ni haste achukphang Mevar Kumar Jamatia kokti sal Tripura ex minister NC Deborma ni tongthainogo kaisa kokthum panda ringei IPFT no shubayei Bodolni adong rongno tei kaisa party o tlangnani Harmungo, Pani 16 May Salmariwa Sachung no state conference ringkha IPFT ni ex minister Mevar Kumar Jamatia hane koksil chamungti samani IPFT ni ketal achukphang NC Deborma bini logio kuri khoroksa MLA Sachung ni wansumung bai doljol luimanya hanibo Mevar Kumar Jamatia no yakshi surka IPFT ni ketal achukphang NC Deborma IPFT party ni Tikhlaiwi Rwjakha Honmani Kokno tuyei Paithoko kokti sal chanja jorawo kaisa kokthum panda ringei NC Deborma ni Kokno Phirokmung Rwkha IPFT ni haste achukphang Mevar Kumar Jamatia ready sir jotono khulomkha tei sari kaham tei joto chini media friend no ani pipeline hambai yafaro uilani kobongmung chini khana 16 May 2022 chini salchani bagui chini convention ngai chini party IPFT ni ang as elected president ang jotono kobogo khana chini outla Rabindra Bhavan hall number 1 sing jotono chini 10 ni simi sing chini jotto kormiro sara Tripura rajyo ni prothom nai ekdin convention ang medebhi chanamusugo je tini chini NC Deborma chini agini kacham president boje samani je chungno ano nori Rwkha obna ang balai khene 1 hour play lachiwo je ang khoroksa elected president ang to buta but khesi payo boto nijeni bos gosna khaika selected bo chongwina mani boniji ab public wasok nai angke to elected ngi phaika bo khe selected ngi phaika tini obnang mansogo chini party IPFT no ka hamketlang ne bagai ang samkhai tongo ang khai thangnai tini jora push kotoria chini MLA kotoria chini mantri kotoria sunglugu phaika chini 4 boshor chini sarkar BJP IPFT sarkar ajago sunglukha chini performance sung kaham ka saibono chini NC Deborma boni boys ni gunui bo kam khlaimelia bo nok asogui samkhai tongo jaga jaga chung kabangma program khlaikha chini Delhi thang khlaikha chini kendra mantri chini JP Nadda chini BJP president te Amit Shah chini home minister te kabangma netara bai chung kok salaikha ajaga chung lugya bo ajaga participate khlaimia te chung nukha chini assembly go जों 4 बोसोर assembly नि ओंखा आं आनि जे गर्व खालामनाया आं खायसे मिनिस्टार हिसाबै आं वाइट थाम आं Tripura नि कक साका स्टेट होनि कक आं assembly तिसाखा अब जों जतन साइमनो तेचिनि गोबांमा आन्दोलन मुभमेन्ट जों खालायखा आजाग बकनि बनि पार्टिसिपेट करि बरि आं तिनि अमो सानाय जनगण तामनाय जनगण नायक मुभमेंट ते थानसा आं जनगण सि रायरिनाय दिनै आं अमर नगो जों दिनै थानसा करि हिंखाय जों बिसिं दिनै थानसा करिखाय जों जिन्ना हरमो जोंनि Tripura दाबि अब जों मानिया आबन बै आं ससमय साव जों थानसा मांनाय जों मा हामजालायनाय जों साक बाय साक जों भाग वार भाग कतर बांनाय जों निजिनो निजि ताखय ताखौ जों दल बाय दल जों माहि दं हांख्लाय जों दिनै कामनो जों जारंनाय अनबागै आंबो कयनाय जे दिनै इदानिं जों प्रब्लेम दं माने आंबो स्राय स्राय सागो दिनै अब हाइक्ले मीडिया रो सामारो अब बेलेग वानाबा संसा बो अधिकार बाय दिनै बरनि 12 तारिख मेवो बर हठात ट्राइबर कॉन्फ्रेंस खलायखा अब को साबनि पार्सनल खलायखा जों स्टेट कॉन्फ्रेंस खालामनाय 2-3 एप्रिल
abo जों जत्त सालायगै जत डिविजन बरक एमसीसी मेम्बार और एटेन्ड थाइखा जत ना लिस्ट दं किन्तु अबरो जों बार बार सानै कगिया abo जों चिन्ता खालाय सायमानो जे बुद्धिजीवी कर्मचारी बा जोंनि जे बरक इन्टेलेक्चुअल ग्रुप बरक नो परिष्कार बर सायमानो बरक बिचार खायनाय ते पाब्लिक जनगण सायमानो बरक बिचार खायनाय आं पाब्लिक बिया फैरेनाय बोरैबाय आं तिनि वानाया आं मन्त्रि मातong मन्त्रि कौथां एमएलए कौथां abo kotoriya आं नायो चिनि इशू चिनि दाबि abo मानथों abo चिनि भয়েस करा खुंथों abo सोंनाय ताबो प्रश्न थाइके अनेक बरो चिनि एनसी देबरमा थानसन नाया मेबार जमातिया थानसन नायो अकर सबखा ताबो बरो साबो थानसन नाय थाबो थानसन नाया ता जनगण पाब्लिक बरो उत्तर नाय बरो सानाय बोरैबाय आं मन कयो पार्टी थांनाय फैनाय कोन बेपारिया किन्तु आनि दफा जाति आन नाहरमुं आबोसिजों ठीक मांनाय तिनि जों अबो खालुखा जों जतन सायमानो चिनि त्रिपुरा मथानि दल बर तामनाय बर भाइनो सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 गेदार डेभलपमेन्ट जों सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 जों बर फलाय दंखाबा 16 मे सालमारिव IPFT नि स्टेट कॉन्फ्रेंस पांडाव IPFT नि जत आदं रंनो फाइनानि बागै कयमुंना रखा एक्स मिनिस्टर मेवर कुमार जमातिया फियाबा खरंनि बिसिङो जेबा खरकसा अजामा IPFT नि रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मानफानो बसकांनि सालो IPFT नि लांमा बुसु कुथुकते बिरमान कुपलुक अंनो आबो जरासे कक सानाय राजाखर आगुलिनि सिमि क्रिसाननि ककथुम चिनि खरां